I da ste ljudi, danas snimamo kako skinuti Mirilja Action. Znači, to je veoma jednostavno. Idete na ovaj sajt, ukucate Mirilja, tako već kako treba, Mirilja Action. Idete na prvi link, to je njihov. I idete, znači možete i da kupite, a možete i da idete free trial. I stisnite free trial i kada stisnete, sačekajte da se skine, zauzima jedno 20 megabajta. I onda će vam ovako biti, stisnemo tu. Sačekat ćemo malo da se učita. Idemo yes. I ja ću pauzirati, evo ga. I idemo, sad ćemo izaći ovako. Ovdje možemo namestiti na koji će jezik biti, nema srpski, onda nećemo ni staviti, idemo ok. Mirilja Action može samo na Windows 7, da znate odmah. Idemo next. Ager. Izvinjam se, zvoni mi fiksni, idemo dalje. Ovdje gdje ćete da ga instalirate, ja u C. Onda idemo install i sada se instalira. Sačekajte, morate sačekati, ja ću pauzirati dok se ne instalira. Sada i kada vam se instaliralo, idete klik finish to close setup. Znači idemo finish i instalira nam se Mirilja Action. Naravno, ja više neću snimati Bandicamom nego Mirilja Actionom, da znate. I to je bilo to. Hvala što ste gledali.